кийинки бетти ачып карай турган болсок, бул жерде уже азыркы тренд боюнча такой сияющий макияж модада болуп атат. Сияющий макияж деген эмне да? Например, опять-таки мурунку жылдарда матовый кожа, матовый лицо, матовый там тендерди коюп келген болсо, азыр наоборот, именно летом вы даже можете пудра менен колдонбой эле именно свежий сияющий макияжды койсоңуздар болот да. Но иногда бывает, что искусственным образом мы добиваемся этого эффекта, да. И бул жерде бизде сонун продукциялар берилген. Бул биринчиси бул кремовый хайлайтер. Бул кремовый хайлайтерди былтыр жаңы чыкканда эле алып колдонгом. Аябай экономичный экен, карасаңыздар, прям постоянно колдоном, но до сих пор есть. Кремовый хайлайтерди алып койгондо кандай кылабыз? Эң биринчи минусун айта кетейин. Эгер бетиңизде унгри, дөмпөктөр бар болсо, сиздерге койгонго болбойт, себеби бул свечение берет и наоборот бетиңиздеги мындай керексиз нерселерди көрсөтүп коет да. Ал эми ровный, сияющий, красивый лицо болсо, муну коесуздар. Либо щеточка менен койсо болот, либо кисточка менен койсоңуздар болот. То есть спонжик менен, либо кисточка менен койсоңуздар болот да. И алып койгондо кандай кылсак болот? Бумеранг сыяктуу. Например, могул жерге, ушул жерге чийип койсоңуздар болот. Бул жерге, носогубный эмелерге, чекелериңизге, бул жерге койсоңуздар болот. Мындай сияющий макияж болот да. И буну койгондо вот не надо много эмес, кичине эле болот. Кичине эле коесуз дагы, спонжик болсо, спонжикти суулап туруп эле мынтип коесуз. То есть тональный крем койдуңуз, пудра койдуңуз, румяна койдуңуз, анан в конце муреки хайлайтерди коесуз. Либо просто эле сияющий кожаңызды кылгыңыз келсеңиз, муну просто вместо базанын астына эле тональный кремдин астына полностью сүйкөп туруп, анан үстүнө жука слой менен тональный крем койсо дагы полный лицо сияющий болуп көрүнөт. Но опять-таки бетиңизде угри, проблемный кожа болсо, сиздерге койбой эле коюшуңуздар керек, потому что будет наоборот ошол дефектларыңызды көрсөтүп коет да. И вот такой вот замечательный хайлайтер кремовый и экономичный. Вот, наверное, лет 10 я еще точно буду ими пользоваться. Андан кийинки румяна. Я очень люблю румяна. Бул жерде бизде румянанын 3 цвети берилген. И билесиздер, мен сиздерге биринчи розовый румянаны алып койгонду рекомендация берем, потому что розовый румяна любой возрастта, любой кожадагы цветтерге жакшы жашат. То есть розовый румяны койгондо бетиңиз сияющий, өзүнчө естественный болуп көрүнөт дагы. Ал эми, например, муреки 337-13 оттенокты алганда, вот как у меня, да, у меня вот этот вот оттенок, второй. Вот так вот выглядит, но запомните, бул румяна өзү отдельный келет, отдельный болуп келет, и мондай мак жидкосын отдельно заказываем, да. И бул румянанын, например, бывает, что летом хочется мындай загорелый болуп көрүнгүңүз келсе, бул кичине темныйрагын койсоңуз болот. Но повседневный макияжга более розовый, светлый оттеноктор жакшы жарашат, да. И бул румянанын жакшысы, вот маленькая, салып койдум, компактная, да, вот немного места занимает, путешествияларга аябай жакшы экен. Румянаны койгондо кантип койсок болот? Көпчүлүк учурларда вот койгондо затрудняемся. Несколько түрлөрү бар, но самый выигрышный вариант вот кулагыбыздын могул жердеги черточкасы болот го. Ушул жерден оозубуздун ортосундагы бир скула болот. Ар бир аялдын өзүнүн вот бетинин түзүлүшүнө жараша ошондой эмеси берилет. И ошол жер менен эле линия кылып бир коюп аласыздар, щеточка менен коюп алып туруп эле, анан уч жагын мынтип тоголок кылып растушевка кылып койсоңуз. То есть мындай запятойду үтүр сыяктуу рисовать этип койсоңуздар дагы болот. Анан остаткада пудраңызда калган остаткалары менен вот чекелериңизге, моюндарыңыздын каптал жагына сүрүп койсоңуздар болот. Даже визуально моюнуңуз узун көрүнөт. Жана ошондой эле бул жактарга да койсо болот. Ну, это как мындай широкий, красивый грудь көрсөтүп берет да.